kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kod bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kray api na kabenda ka neat. Kinongelam ka New Trap Integrated Territorial Organization dalam khamat do presiden uba Donbok Dakhar kelihar sa kasnong Dauki panpanskam kinongelam batamay jong ka border area Dauki circle nakamanta ka samay trekam jong sndam ajar apun rio hadu ajar kundai hakajingelang kapalalong halan puat Dauki hakat artrik joliu ajar pun rio laidan lang urang ba asnong kasnong bakur uba Ronjet Lamin Menteri Kahima Khairem uba W Nongrum bat kibai lapan kami kinong kit kamba thamai jong ka border area Dauki circle dau presiden kaseng uba Donbok Dakhar te khnang ban ya shai shu khandiat ngapa ban pansuthu ba ka hitu hi kam ju pensmai namar ba ladangidon hakanyam kristan lani ladangidon hakanyam tre kanyam khasiru yangi umsha mansmai lada pipet shikinyam khasi hadu menta pinumi ir kita gi baknya gi bakan ken smai te lada pipet ru wakat kum ka jinglong kristan na hikai yangi nadu dangret wakat kum ka Matthias kalendong ka san ka kot ka blaisau life san life rio klakran shai banginum shumsmai lahabning lahan lani hakando takadaw ngiyete kular bar kaseng khnang ba ngin la ban pendep ya kata kabangi thumung yang to yabut ya kaneka kentian ka ba ong ngau pensia shim la ka jong ka kerteng ka jong phi ka ba jam ngau nga doskot ya kaneka jingyete kular pangan kongo bat buat renti ya ka riti trekam jong ka HITO kumbala seng bat la suj la shor yaka bat ngantre na ka benta kari bat ka jet brio nyokrep hakonong rim jong ka jingi laj lot ka hok bat jing shakri ngasngau sarang ban shakri ya kari bat ki paradok parasnam bat ngakloy ban IT lut wat lada day ban yaj lingba sispa sya ke jingshtam nakabenta ban yada yala kari klem kanu ke jing benyau ne jing babe ngalong ubakloy ban yepen wat yala ke jing im nakabenta ka daw ba baga hito kayeng ngashim halade kumubriyo babaha kupar banyo shakri yala kari lingba gane kaseng bat ka jingit jonga yala kari kan umkut lani dukut no ngadai huatiar bagari kalakha ngan yeng yele namar jongka ngan yadai ka jat benriu nyokrep ngan pha yala ka jingim namar kari ka jinglai luot ka hok bak ka jing shkri blish bon filam chong ya ndar tam hok ni lama mbe la kin tam semester ke habadon ka lama badan uniform da kan ma ba haka constitution haka jingma yang tan man kyak ni jingli pun pa pindai ban tiskar man pa le ne ban haba pi lechkin ki meeting ni ta borom jaga long yang rezam borom execution all the best. Hidup kalian, hidup kalian, hidup kalian. Hoy, apa
bang lagi ni along kita dijai penriu di Balaroy hagilan baru. Bat habang laro doon sibun kikam. Kita mangi ku ki breu. Ngide padle bersumar berberkat. Bat ngano bangan tasngo mengadap ati suak man. Bagi kun samla dengan nasional bagi bola-bola hibor dengan datain. Kita punya katakan sim. Ban min syakman. Narabenta. Ban pek. Ya kijat. Kirani. Kibaran kam. Ya la jingerak. Ban kadang-kadang ke ke bae aduh kata-kata. Ban le ekonomi ki kam. Lebak lem kena ka cingsiu. Kadang ada kecikku kapal play uai hangi di penriu jam kapartre pengimbi syakman menyarat ia di balingkam ia batinggerak menyo ini bagi kun samla jangan letakkan bodar bat kasnong hiparo kadon ia letak bensin ke pengimbi syakman menyarat hagi yang baro jam kasnong hibat ketelah pakai distrik kita habarin kam hagino gino benta gada don gino nyosok snam kiblan kijin sitom baging kenel ya ti keden ti kamon ban yara kiti kana lek kecengkurku bat kejengam perang jam ngotau yang hibreu bangin ban bensin bangin la ban yara ya kum kiti hibreu kiblan kam ya tingarap na kalian jam itu di para priu laneng la na kalian jam kasen hoy kan kum kisamla banidan benta batuno kekunhun kapan la bentuk yang kita ditinun kam jam ki yang jadi tingdem kam jam kita prabu jadi benta kimamangi lese kisamla kan luna katipit balese kampat long basampang Kinyo bansno hagda kita lupa yang terlenti bangayo ini wamentag ni samla ni kun samla jam kesyo mo jang ibagatan ni baro idon nyarta kejingkua harapan wansas man pangyarap ngasno bagku ya gini kisamla baginang la bantre banyayru ha terlenti bakidon bakumbo kinyarap ia kita berengkam yang tinggalan. Berkuih kenong, bang habangi don hari ini kicam, ngimpikat dan berpernah wani bercobria, ia kasen, lebar kuih kicam, kibangin deh benda. Nama pun singai, bagi samlah, disebatlah. Kunci dalam ini, lo berikan tu, menginang, membahas cucu yang kicam, kenapa? Kalau kasen kebangin don, bahkan long kita rasain keban yo yang kapuram kumbara nang yo nang di por di bolade maka nang kita rasain keban tentu nang da mano la mano beto ai para dintre yang wajib t-shirt semua kan long keban nang t-shirt ya kapuram jam rasain bakung jodo ya pada bentah hanya rasain buat kunjung dinam syam hibara jam berjalan kane kadong kathai jumi menta kala ap hajima nama on sakerno ya kecingker sana ban punya kla ya kali India bak kali Bangladesh bu ya kali kamat kalau ko bakin snow bak bakin le nak betar kali kecingker sana nama yo ba nagaleng tumi in hak no syaka bomdai bak syalaka bomdai shu syalaka jong kecaka dinama kata-kata oh nila persang banyak prak yang kini ki zai kaidam zai yang ui ban imat min sya tap ha kini ki belong kicik punya kla ha kini dei jongi panami syaki wei pat kiri dina berkata kini kamat nasngo pan bretno ha kancing star jom kino yalam jom kan hun seng kini bakin le nak berta kani kathai yang namang misnotu
lazangin le tangmani yok nimma ndai kabangin le daga jaga cingba bentak jombi kum kasengmi bat ki kenur sen ki per ngila banbat kong jaga ni kecingker saina ban punya klak jaga India bat kali Bangladesh khaddo kentang yawan siwa bagan song nagalyang jombi ki kuon sama ki tenak trikam jom itu kema ke mapidai bande hai Bang kajing start naule. Kajing start kajing brew. Kaban suher bat kaban sukut no. Tangi kijing mut bat kijing berkat kijong. Bat kumta suabanan syam sasisir. Hitu jong kane kathain kapot jong. Imslet bat ra yagalama jong kahitu. Syajrong bat kham syajrong. Ban kentil yaki kunsuat kiri bente. Ban yarap yaki bentuk kibaso. Klem dan yang silang kemak. Yanu. Lakalong hagano gano pan. Pinsim yaki kejing yarap. Kabalong ganti. Kabublay. Ukwa kena kapta. Jompi. Nami sakma. Bat yo nami sakma. Kum kinong simi kena kakam. Yaga jingkot jingkia. Yaga jingbet jingbiang. Yaga jingker ku ke jingker do. Kalau boleh tundap hakikam kipir ki jingse cipta deti ki baman kasu. Hangne ngasrutu kidon kidaju. Wat sung fair. Kidon hakan ko ka kardam. Kakam laga chomhi ngire ban trade deka. Kidon kibobu, kidon kinong sujan, kidon kinong nakali, kidon kibang lekli. Kidon kibubun, kiban tray halaka jong kakam. Tray yaka, dagam sim jong gajingi, dagam sim jong gajingi. Omman pechijang yanu, omman betho yanu. Lagalong nang nakathanwa tumpi, lagalong nang nasete yakathan tumpi kam chejro. Ndai tangawai, ka jing yalong ka wai bat ka jing yalong sekali. Ka butong ka burom jong ka hitu. Kalong ka bugom ka bakrao siya ka ni kadong ka thang bawa kawe I appreciate your menteri jongga hima keriam baladan menta dadaf menteri te mudo ban thok ikot islajo ngintip de kende wasiat ha bapindan berkat berkaseng itu ngintip ke ega pateng jongga kende wasiat ngim patip na barbangi tumai de badan berkat berpi ila aban yo advice napi ke ega rule without rule we cannot do anything. Nama kapatensya minta dangil itu rumah minum lah. Nama kaan kadon. Tengim lah ngumpa ngi minta laka family lagi tinglah berkuat bersyate hak takarul. Nama manu dah syate hak takarul manu berpeki para jungi manu berpeki geng senjungi kata. Teni nak kalian ni kuat undang lang sendra dangil syaka fencing lagi hak kanu benta pin ajuman bapi ngi ngilitur. Tangga tahi bersibut tu sisu Yawi member jungiu bakal bahi ngasen ngasudiau ha hawai kedan ni jing sedia bakal bahi don betah ni ane ilai ege gasen ngai kubri kertawu ya kidi member ki bala 13 ni kubri sibul member baro ngatip ngar laju bela katno ka jing gunong ka bakal katam yak bainau singi ni bela mata ni bang sibir damit kata ka jing jar andrei rekermen skin mani sikuman ngiratin kubur kita ki baro dari jingnya terelang, ngalong presiden hoi, klaim lebih ngal motor ngalong tahu presiden jangan ada hitung jangan berdasar kit. Ini terelang, ini adalah kadang-kadang puar, gagal hashtag mit dan ini agak kadang-kadang puar, terelang bagi ngalong tahu, woi tahu pelong Islam sepi, di Islam di sepi, berkursa yang Islam jangan, hakabat ketat jangan, nama ngadi pelong Islam dapat pelong Islam motor, tak ada pinggung lagi Islam, dah Allah Allah kajuk kasnam ngapa pi nadu benta kasngi de jia pi dan leba pani arab pi hakano kono kopor de shishu ngene train kamat ni kontam na manda kanega shnam jungi nama pasu emo ramba shnam bidang ne ya kajikun joka shnam kata kapani kontam te ngala kredi spangane min saya train kata kamat konsantan
pun presiden jangka di Kapoda Circle area. Tegamat kepala kan sepang kumbaong sa mga binit education mata kapatay bun giba drop out ngala thok ni dari wat patit nga kaladon hadari ya train na mata di bapak school in ai awareness ki in pen sotu ki bakinam kinom pep school siteng kata hajing temu juga Hendrai kan simpor ini kan sim sistem afnen hendrai ngin ya tray kata kabalai ngin sepang ini ki beliau dari tap kamru hakalo ono ke department kita kini ki high level whatsoever ngambil kidon ki dapat tap school me dapat tap agama dulu tang ki baya sojan yok tray teki perawal prathan jungi ile syai lebnu kwa tempau kat nong ni lagi don kang kata ka sos kata ka bapen yok income te ni tray pangane kata ka jiktu bu ka tam juga Shushu ka sport ro don ni la thau ya sport no marshal di sedaki ka khamya ka sport ni la thau ro yo way member jungi banlong sport member jaga sport secretary jaga sport saat ini kata hadir kata ka jiktu jonga bu presiden Shushu dambun ni gini ki baniara ki baduk kamtam ke badan hang jinjar hostel ndai tanga seng Malaysia beriu dani ngaso sodium ngabon ni bahai ki perlok ki bawang yang ya rusul ndai kau ngakam seng de ngakam dawa ndai Syuabun tek se presiden ru pikau kuntam ta wong lele ini terus kemat don ki babeng don ki penpok bahai ki bat lele we are strong yen bai shikman wat pa ya ka jingduk la on pai mabok ngiduk ganduk ka kamrat Hendai dah video temuan buat dia rumah rumilak kecil. Kata kecemut ke pangkak benda ini. Susu sakne menteri hakane ke kata teka bahapang dulu lembu yang fencing. Long balok lemah nasional jangan buat diberi jangan kedan kalapsha border Bangladesh. Badai why ketika sarkar India jangi kalak fencing how zero line. Lemah dah bila zero line tu ngudang jaga ngangat aja ka padiat kesurap ya kan petroling jungki kata kan dia jengkeran balik keluar lihat tempur jadi kami habra they everything have settle everything have to niya keren hakamit kejingnya keren ma pinwan tempur ma pinwan theo kat bamon pilih fencing kat bamon kata dia kebah hakamadu bangan tray benta kata dia kemat bukat kebakon santam susyuru ngan ong iki di member sebab haka kerteng daseng haka kerteng juga seng enai dawai diberi uang malah dek uhito kali syok beliau ndai kata dari sudah beliau kami nanti dah don ngapaklah kan syok aja dan satu hotel sesing kan ya last thing sampai what ke activities bagi trail tu bro tak kata wali dawai diberi wali dawai gini haka kerteng daseng penjat dulu daseng dan kuat benjang wan bolangin ulang betul tak wat benjang daseng Nama kaseng kam tipe dia beri balik kata kata kadau kaba hidan ba enjoy itu ia kata disewa di lala mesin but kawai ke itu Neutral Integrated Territorial Organization kadai ka pressure group on kaseng halang but ni kung ki pressure group ni follow yang taka political leadership te haba ka jingsin shar ya kabonde ni dai mani banyeng ban pressure ki ban oppose ki ni dai bet ki opposition jong kanu kasen shar ini te kawai ngapa bandang ki para dekat jangka hituru bagi hitur kimdei ki butang rai ki dei ki le no ki member ka hitu kimdei ki butang rai ki dei ki le no ka ai ka ba ka hituru sharum shaneng berpihak iwan shasar kan judang ngataka black remark rai na ki real teman kiriu kat ba nga kimtek nga mga dayo hito ray hatapor mga siyang taksilang batki kat mo kaman sir mo janga ka snow kamen bat ka snow dak shimrang shisha to kapor ba
na join na kihito bat na yosmo kum kita ki comments na kibriyo kibangam itu bat kiba kikimtip banganga de unong yalam hito. Henry ka kabanganga yosmo na ki ka David tang ka balong positive bed ka tang kababahaban. Teo nunta sa kaway nga kwaban hangin yakinong yalam kema bani baro hangin nadu presiden hadu ki member mangi iway piway lakhay ngi kum kinong job but kawayan ba what tang badon presiden punya airat no tik tang presiden menteri kakam haba bisyenti ya kani kakam bila pun scam ya ladi kum member kum ta kanyin haban ki step by step, one day at a time, step by step tehang tang ngit sayo kijing start ki buat ki lat bat kijing yarap na babun ba bapuniyo kijing yaram kiminder hantan kiba napo Bangladesh punyai kumlaong yumen hapo West Bengal mentang kelawan ke government jongka BJP but it's very cruel na bentang itu ki Bangladeshis Muslim kiba sa hapo India dan mentang kila be syai kemlet ke jingkelingin hapan keliman kesni kata syai kemlet hador kemuan rum syani ke setiap kabang sensyar BJP kemlet ini syaralawan syai bang sensyar BJP hangin jengil kam sensyar BJP mulai dari meniu kitrai ni banhap yada banhap yayen banhap persya ya kita kimender kiba plan banwan banile buhay yasyong buhay hakari kabait kajengni ngidon kam pan penchai ba who are we. I just want a clear clarification since Sir Thomas that time he speak about education games like sport. Yes, in Hito we influence there even in our constitution we already include that we will give awareness and encourage in spirit and in sport to the youth. So before I give my clarification, I just want to know that first of all, we the Hinyo Trap people, through the instrument of accession, we became India without merging on the 17th of August 1948, which means that our accession is already agreed and accepted by the then Shri Raja Gopalarachari, the then governor in those days. So that is our unique history. Our unique history is that we took our title from our mother. So we hold our unique history in that way. So if I start relate with the instruments of accession, it will take long to discuss about it. But since now the topic is hot between when we speak about the instrument of accession, and one reality, I just want to give a clarification. If the government of India already passed or they implement the instrument of accession, by now the Rangba Shnong who sit there beside you, he will be the first class magistrate, and the Mintri, he will be the additional deputy commissioner. If they act, they implement or revisit the instrument of accession. That is our identity, our culture. Till now, maybe you have heard many slogans, Khasi by blood, Indian by force. That is true because when the Indian government forcefully made the 25 CM to sign the instrument of accession. Yes, we enter through the external affair, communication, and defense and currency. So that is our small, unique history. Teto, Kanangba, I hope you already understand and relate with the education. We have our team that is from the student wings. They look after the education. They give them training, and at present, there are one of the chairman of the student wing. He is preparing for the UPSC exam for the civil service.
we encourage in that way. Te mentangan keren kintian najong nadu menne ngalayo sngau ba kila ya keren tengah kwa ban pensyai kenang bangin ya syai kendian namarto menne ngalayo sngau ba ujo bun sian hadin ba ngila hikai te hoot ula stang ban I kumuta u tenat ubaret te ngidang su tenat susu bu udang la susu kenang ba ibaburu idon hang ni yo isung tu bakla ba inong ba kai ka ba ukren ujo mentan hadai habayadai bat kata ka uong ba ngimdei keseng balang te habayadai bat kata ngan supun clarify kendian kata ka kentien bahalang kamut society bat ka pressure group te hooj ngidei kiseng hendrei ngimshim ya kata ka benta kumbalong ka society habaong ki bahalang kamut kum ka khasi author society ki ba ya keren ya ka riti ko dustur ya ka culture hooj ngimla banlen ba klem kani ka ta ka seng bahalang mla ban kontiu ya ka ri bat ka jat benrio kita gi khot ya kata ka benta jongka social leadership te hendrei ka hitu nadu bastang ba ngila ya don benta bat ngila ya keren bet ba kumno ngin ya penmi ya kata ka hitu bat ngin ya keren bangin penwandor te habangi ong ki political leadership mut bangi dei na kaseng political party jongno hendrei ban ngi ya keren ya ka roi kapat ngi ya keren ya kata ka political ka ba dei ya ka benta bet jong kari te ladangi ong pad ya kita kiseng balang ngan supen syai kendiat kiseng balang ki dei ki dorbar sno ki ribhoi dorbar ane kita ki jantia dorbar kita ki dei ki bas ki society ki ba shim benta shit rehem ban yada ya uput usam ngamut banong ya ka riti ko dustur ya ka culture hendrei haba ke yadai ba ka benta ban jong kane ka hito habangi yadai ba kita ki political leadership to kamut I pet ban ya ka roi ka par ban ya ka kenti ka step ba ya kane ka borda te kata ka dei ka jing pensai kendiat ha ka jing yadai kata ka social leadership but ka political leadership te hendrei menta hang ne hapok jat ngru juni ya kanu ka jat kenhon la suong bet ba ka dei ka seng balang ani ka society te ngi te hadu menta ngimdei kita ki society bat ngimju yo ya kata ka jing yarap na ka sarkar kumbuyo ki kita ki non government organization bat kita ki society ba hokot ngi menjur bangi dei ki seng hendrei pila banong ngi bangi dei kita ki seng penbor lang ndei isu kita ki seng balang te ka benta ba hokot ngi shim ka benta teng kum kita ki seng balang ka bangi rap tang ba bangim dei pat na ka society ngimju pen pau social media ladang ngili ai khau dan ngi ai tin dan ding le kono nomor kamyaha bat katika kasyap kabala shon hakata ka jinglong seng ka jongi te kata ka dei ka jing pensai kendiat habiya dei ba kata ka political leadership bat ka social leadership te ya ka hitu hi la seng haka laiter benai April arajar arpuwei haka jing seng ka jongi hang ni ngila bu ba tik bangin ya keren ya kata ka unique history bangin letman gisnong githau bangin pensyai ba ya halor kata ka instrument of accession ba pidei ban tip hi lada pi kumeneng lada keren dei kentin nong wai bagi ong ba haka khatnyau tarik u August khat khandai spa sau pupra ngida kidang pediang bat kidang ai muhor bangin long kita ki nong India claim the merge komut ka jing sha penbor let's say dang shen bidang I hari ta ki social media ka baki ong irung syakari India lingba ka defense lani kata ka spy ka communication bat kata ka currency te teng yapi pinsa syakren kinsa don hi bat ki banabar kin ong ba kumno ba pisngo ba pimde tau nong India bali pikiran kumta haba pidang bam ukau India pidang pendon kam da kata ki kata ration card kumne kumta ni haban yeng ha konong rim ka ba ka scam ka ba ki yasoi kisim ki jongi hatu ko por ki yasoi ya kata kapisa tau ngidon kam ngidon hok ban pendon kam mdon mano bala ban ong yengi ba ngi bam ya kata ka ba ka ai sarkar kami ka sarkar kami ka haban penbiang namar maka ka
pensoi jubor jagis iem dekat tang sulai hatu kopor bat nginum yam rem heru bat ngin pen heru triang hadu kene ke klip matru dei dang shen ru ngidang ye kendu bat ke sarkar jela namar ke napo ke Ministry of Home Affairs hau ar jar khat sau kila pha ko kot ban pan ke report halor ban implement jaka instrument of action hapo ka khasi state te kita ki bangi dei ban tip haba ye dei bat ka communication pe ka ktien ka thalik menta kadang sakut pan penrung ya kata kentien kasih kataru ka dei ka benta ka ba kisim ke jongi kelai i jungai hatu kopor wat num ong ba kumbala long kita ki we ki princely state mo yo le se menta yo phi dan ki bakli yo pi ha to barok hot wat kari India kayo lai luot hau khat ndai spa sau punyo to kumno kata ka hito ko ong ba ngidang long nong India tang hau khat ndai spa sau pu pra katar umpat maj ide ban ya chai kata namar babelengi ong kata namar haga khanyo trik ogos khat ndai spa sau pu pra la shon muhor la peni ba la pediang ya kata ka jingete kulat ya kata ka instrument of accession bat ka annex agreement te hadu mentai katai ka ba ngila ekran ngila budin nakapor syakapor but balingi poi hadu kani ke benta bamla wan pembek yuput usam namar nadu mene pilai ekran syekran pilai aimen sim ba ngidei ban ekran halor uni uput usam dengan ngan sabatai kendiat namar ngila ya lenti kani nadu arhajar saw wala da i menteri don lang hangnir intip khambah ngandala syumi ke kerteng ke syibit but what let's say yo ramba snong ro ila don mentah hatu kopor ide benyetip ya kata ka hok ke jungi ba ka instrument of accession hilani kata ka IOA kadai ka dulir jong ka dulir khandau jong ka bri nyotrap ka IOA hi kadai ka dulir bri jong nyotrap namar hang to close ki kendon kala batai syai but jin ba ka sarkar India ka burom ya ka jing yete ka jungi kata i menteri badan hangni la dei additional deputy commissioner but urang ba snang undei tau first class magistrate tehnrei kawan ka sik schedule haba kini pat kiba menta kelalong pemban kita kimerau jong lani ki sakri jong ka diskonsel kata ka dei ka ba lada kisngomong henrei nga haban kreng ni jing sisa namar ka ei ka bangipan nimyo henrei kawan da kompong ba utrayen uhap ban pan bor no bo shongwai kata ka dei jing sisa kabah hadu menta baling ngina kapor sakapor bah ka hito ka ong ba ni don kamban depoliticize ya ka diskonsel lani ban penkala ban sha ya kitaki political party ki bla itho daka ka election commission jong kari India kabomot lada kisyong hi ki daloi ki CM kirang ba snong pat katto katni ki bala jit do ba nginla ban penwan ya kata lani ban codify ki ain ki kanun ke ba yadei ba kariti ka dustur ka culture ka khando ka sya tenre hadu menta shimlong la kumta henre da wan ko ka kabadon ko ka basketret chong ko ka sarkar hadis konsil wan ko sarkar sakut ki an ki kanun namar ba la syele be ya kata ka political game sya shu la ya kren la khalam la kren be khalam henre banjin bakar kila ban revisit la ne depoliticize no ikate ka jengkwat te komut kanum don syu kaliang persya hapot diskonsil kalau long bitik kum ka dorbar sno ka bahadu mentang ngidang yai bot ya kata ka legislative executive baja ka judicial power ya ka judicial ngatharai hadu mentan derang ba sno ngidang praktis sno ya lani kata ka bishar sno ke executive ki don bet ha ka po ka dorbar ba ke legislative ka dorbar sno ka don chisin sna wat hadu mentala de pipet ya kata ka six ka keren kumta ya kata ka likely judicial, legislative, executive. Kata ka dei ka bagi sai. Henry kumbang ong ye pita ka bangi so phala pat bu neutral yang jungi wahab ban song sabat utei bu bo shu wan tang si sen san sem kumno unsna an yangi. Dei kata ngi dei ban ye sai ba nengkong ngi dei ban ye kren ni kini ke ke. Te habiye dei ban upur usam level of reward mingi local dorbar kila dap submit ya kene ka petition haka arp santrik Jun hajar saw ha MP barem tu kopor uma repeal kendia pamkwai duar play te bat limba ka federal council war mingi bat war jantia kila dap soy kene
but la don ru ke jing ai jing mot ka ba kia buat ya kata ka Indira Mujib Pact Agreement ka ba ngin pembet yau tau puat usam na du 0 point na chispa san po mitar na ta u chapo yu khnang bangin la man pembet yau puat usam henrei ke ai pat ka ba sungsi ba ya kan ka Indro Mujib Pat klem da selok ye kirang ba snong klem da khot ye ki menteri klem da khot ye ki sordar bat ye ki benta la shu ya pembet kulmar hadu ba puni bat skowairu bangindang ladangi dang pa biang bo uput usam undang biang te kemut da kajing trailang ki nong sensar hima ki nong hi sensar snong ye haban penbori ke sarkar India ba lada phile de kobor ngimban se ye haban revisit den ye instrument of accession ka ba phi ba phila pan ye ka report but kimla ban deny la ne kimla ban thok halor uput usam but ni haban ye kren ye kani ngan chupni ye phi kanuksa pe tang ya ngampat ya kren ya ke international border ngan ya kren pe tang yu put usam hap pedeng ke jela kasi bat ke jela asam hapo ram berai hadu ar putli kisno ngila du ai hajirang hadu lai putli kisno kahima jirang kahima ram berai hadu ar putli te kum kini ki ai habangi pet ya kini ke jingwan rung na kamtam nang ni ka jing sa tanju nadu kita ki ngong ye pinga ngadang don so wat lang la sakri ha ka kamseng la arhu arsne menta ngadon bo kuwi ka kuno no ar hajar sa ngila wan jani ngila yayat ngala ye ngala sa sanran ru yu wei presiden hatu ko por iba gh kanselor bam ko hedwar blai te ngila tiblut ya kata ka lenti ka pu sam mong bengi tiblut henry kat kum ka record kat kum ka bala documented pat lingba kita ki klik no sensar lingba ka Federation of Khasi State kita dangi i susu dang lap susu ya ki kot kisla tengi pana kasengi mut bentong kumne ba nai du mensin ngin ye yang ba ban yakran ya kata ka dauba ka ba kiwi ki kwa kiwi ki jek penriu ki kwa ban pengklet ya kata ka history ka jungi henrei la dangi kenmau pat ni tip ya kata ka history jungi mdan mano ubala ban wan kam try ya kane ka khandau ka jungi namar bhitip sha hingi nadu pasang ngila dap kren ba ka khandau ka dei ka kami ka jungi ukpa jungi kindai kinong sensar snong te lada kimla gi pa jungi ngi kum ki khon lada dei ban the ka snam ni haban the namar bangi haban yada ya lada ka kami namar ban wan le be ijot do nong we chisi nginum pedang lanor bas ko weru chisin ba phila trai haga hito let's say sashibet pensi i ya ka comment ka ba pensha kan tha namar ba lingba ka sarkar lingba ki we ki kunhon ki ba kwa ban pen thok bria bat bom kwa ban wanra ga jingteli kin skren dat kumne kum tai ngan ong tan skin tien ya psia ba kan mau balada ka singi ka sho kat ba sho ru hanre kamla ban pengat rengat ya ka duriau ha ka chisni kan mau ba pidei ban long kum ta keren ke ba keren ben ke ba keren nginum ki in trei ka kam in jeng hala ko hok ya la ka nongrem ka ba shai nginum pendam ngin pendam tang hu trai dai kan ta henrei nang hakmat hi wat ka jing tho ru ngi fitep ngi de ke kerpang lasna yi dak snam bat hakadur jong ublai kum ki anyal yo piso bakla bun ki ba ki so bakla ba ke long kumte henrei ngi long ke ba kerpang ladangin pendam ngin pendam tang hoblai trai kan ra bat lada bingi bakla ru ngi de ban panma henrei ladangim baklan nginum pendam lanor namar ban yang hi na banta dauba jo gajak benriu pi haban mat yaki jinge ki ba pher pensya penting kok tempan pensya penting pensme kan sadon ru ka ba ong meyo ayu meyetrei ya ka ban kentiu ki kata gajak benriu henrei ngitrei na ka benta bangiting ba ya ka pateng ki jongi yo ki wan kerdem belum jingtep ngam kwa bagi khon ki siu ki persa ki jonga kin wan kerdem belum jingtep bat kin ong ba melale ayu na benta bade ba memler ban jin ukyang nang ba ban jin utur sing ki thia kai hayeng kata ngidang dei ki marap te henrei ka don ka jingyale bangi don ki ya kata ka unique history ka ba kerpang habaki
paim ki balalek no nang ni ki don syai kat ka mensen senrang te balai ngin ya tiang haduk ka kan ni balik si kan sadon ru ke jingkren kan saong ba kitei ki kren ya ka ayo ke bomlong relevant henry ni kren da ka jingtip ni kren bangi don kot bat ngila da biya kendu hiru bat kesarkar ngidang pen i ba ka ka bangi dawa ka bangi kren na ka por kadang im haba kadang im kemut nya hadang haban ya kren bat lada ki penyap juboru ngimban se ni haban let ni haban tho sha UNO bat UNPO ba habangi hab dawa sia katai ka hok ka jungi te kata kadai ka benta bat sekuwei ru ngadang hapan pungkan mau kat badang keren ngadang kan mau habdei bayo putu samru ladang ipet kat kumia kata ka Radcliffe Award ke bala batha ya ke India bat Pakistan hatu kopor ban pembet yo putu sam tenrei ya kataru ngong ya phi ba musim buram namar ba kitip bakat no ngut ki ban tip ya kata ka dulir khendau jung ka jaj benriu batip tang si persen r% takadau kinong wei kisim ya kane ka kabu ka baki penrung jubor aja ya haki ba phila dei kita kinong song pura jong kri India hoi ngiklem dawa ya kala jong kalama ngiklem dawa ya kala ka jong kri Henry ngi dawa ban pendep no ya ka jingyate ya ki kular ki ba phila yate bat kita kisim jongi hatu kopor te hadu menta kat ba ngim phat yo ya ka nado kata ka hok ka jongi ka identity ka jongi ka khandau ka siap ka jongi ka school ka babiang ka hospital ka babiang lani kita ki barok kat kum kita ki jingyete nging haban ong bet ngi de tang kinong thebot ngim phat de kinong song para ngidang de man kum kita kinong we te ngidei ban yashai pa ka hitu ka yeng ha ka nong remba ngin ya keren ba ya kata ka instrument ya kata ka history ka jongi bat ngin yai ka ang bet bangin ong bet ka ri ba ka jat ben riu nyotra ba ngidon kam ya ka identity la jong ba klem ka identity nginum la ban le ru ba hoy le se kin sabun ki ba so phla kin ong ba balai kim ya keren ayo senis tai henre ngan kwa ban keren sikentin ka jingshim ka bu jong ka sarkar kami par ka sarkar jela klai ba ki khon ki hajar ki jongi ki dang thangan haba ki dang thangan kumno ngin ya keren ya kata dulir khandau namar nitang supercha sarkar kin ai ka kam ka jam yote nong persha nilai mar khamat kum kita ki barok ka ba pitang syukren pendrem ka sarkar la kamla ban thiet ye phi kan pentiang ye phi la kamla ban pentiang ye phi wat kan poiru haudu uput ba kan penduk bor ya pi bahkan pentok beria ya pi hadu bak kerteng jong pi kan jano Hey, up, ruko. Shwaba finchet da kajo shikajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ka umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.